Mbere yuko tujya ku busatirizi reka dusozanye n'ikintu cyitwa defense y'ikipe y'Igihugu Espagne nibyo twavugaga muri iki gikombe cy'isi binjijwe igitego kimwe cyonyine ni ukuvuga ngo umuzamu Simon akipinze clean sheet zirindwi zose ni niyo mpamvu yanahembwe nk'umuzamu mwiza w'igikombe cy'isi ariko kandi Pau Cubarsí ni umwana ukiri muto wavugishije abantu benshi ni nawe watowe nk'umukinnyi muto w'igikombe cy'isi mu mukino wo mu ijoro ryakeye muziko yakoze ku mipira 139 passe ze ziri successful atajugunya habonye ahereza zikagera ku muntu zibijana na 21 hanyuma kandi abo umukinnyi wa clearance wakoze nyine wakuragaho imipira ishobora kubateza danger imipira igera kuri 6 mu by'ukuri ni umusore ukiri muto ariko ukoza amateka muri iki gikombe cy'isi kuko rero we yaza kuba yaragiye mu gikombe cy'isi taragurwa n'ikipe ya Real Madrid ibiciro byo byari guhita bitumbagirira muri iki gikombe cy'isi n'umuntu bita Pedro Porro yabaye inyenyeri pe iki gikombe cy'isi cyabereye cyiza ariko bose uwitwa Rodri ni nawe watowe nk'umukinnyi w'igikombe cy'isi 2026 Rugasinzi ko ari umuntu watekerezaga ko Rodri yatangiye umusaruro mu gikombe cy'isi nyuma yo kumara igihe kinini yaravunitse niba mwibuka mu ikipe y'igihugu mu ikipe ya Manchester City umutoza kenshi yamuzanaga mu kibuga asimbuye muri make yamuhaga iminota mike yo gukina ariko mu by'ukuri nawe ubwo aravuga ko ari ibintu bimutunguye yatweretse performance aba lidon ya defense y'ikipe y'igihugu ya Espagne kugera ku mukino wa nyuma umuntu wenyine washoboraga kubivugaho wari umuzi ni Pep Guardiola baramubaje ahagana mu kwezi kwa kane bati Rodri agiye mu kwa gatatu kuri gushira Rodri agiye kugaruka muri Manchester City urizera ko azagaruka ari wa Rodri aravuga ati nyuma kugira imvune ya ACL ntabwo ahita ari kavaringa neza atari ko hari amezi 3 biri buze kumufata nubwo hari imikino azadukinira atari ku bundi Rodri wa nyawe muzamubona mu mikino y'igikombe cy'isi ibyo Guardiola ari byivugiye rwose Rodri navuga yuko iri mvune yari icyo yamufashije kuko yatumye agira umwanya uhagije wo kuruhura umubiri ibintu byose yari ukuntu nyine biba tukabibona nabi ariko Rodri kuba taragize iyi sezishize imusaba gukina cyane kako yari arwaye yaravunitse yararuhutse cyane byatumye agira umwanya uhagije wo kuruhura umubiri nk'umubiri amaguru umutwe bari mu kibuga we yabaga aryamye nyine ari aho ngaho ari kwivuza none igihe byamusabye cya rehabilitation amaze gukira atangiye gusa n'ufata irangi none yari afite imbaraga none zihagije ntabwo yari afite fatigue nk'iyabandi Rodri twigeze kubisobanura hano asobanurwa nka Lighthouse Rodri afatwa nk'ubuhungiro bwa equipe akinamo beat muri Man City ndetse no muri equipe nationale ya Espagne kuko yaba umukinnyi mwiza wa final ya Champions League batwaye batsinda Inter do Milan yabaye umukinnyi mwiza wa Euro batwaye 2024 yaba umukinnyi mwiza w'igikombe cy'isi umukinnyi w'igitangaza afite taye nziza cyane muremure bihagije ufite imbaraga z'umubiri ukomeye ufite discipline mu buryo atwara umubiri we n'ubuzima bwe busanzwe uyu n'umusore ubona ko iyo ukurikiye ugasanga umuntu ufite amafaranga nk'ari akiri mu ishuri yari ari gukora ibijyanye na maîtrise muri finance mu gihugu cy'Ubwongereza iyo ugerageje kureba ukuntu ari pose ni umusore ngo igihe yabonaga na contrat rwose yagumye kuzajya yigendera mu kamodoka yari afite n'umundi kiwabo bisanzwe kandi ari muri Atletico Madrid ahembwa afite ukuntu nyine atari wa muntu w'ama bring utuje cyane ariko très intelligent mu buryo akinamo ari pose nta pressure agira nta gitutu kijya kimurenga niyo mpamvu ubona yuko kubwira ngo ndifuza kwereka abato ko ibintu byose bishoboka nyuma y'imvune ikomeye yagize akaba ari kugaruka neza yabaye rero element clé ariko ni nako buriya mu kibuga hari imyanya 3 irusha indi agaciro nubwo imyanya yose ari ingenzi umuzamu nimero 6 na nimero 9 iyo ni imyanya yubakirwaho muri football iyo ugize abakinnyi bitangaza muri izo position ikipe yawe ifite amahirwe yo kudomina ni imyanya 3 irutindi izamu 6 n'9 ni imyanya iteye ubwoba ayita colonne vertebrale colonne vertebrale ni Kigali ko harimo na ba 10 na ba 8 na ba 4 na 5 izo zo ni ama position sensible donc udategetswe gukora wikosa no kwibeshya ushaka kugira 8 mwiza 10 atari ryiza cyangwa 10 ryiza 8 atari mwiza ushaka kugira 4 mwiza 5 atari mwiza umwe akaba yahisha
intege nke z'undi ariko izamu 6 n'9 ni imyanya uba ugomba kwitondera cyane. So Rodri rero mu buryo bwonyine navuga ngo yashatse kwerekana yuko ari umukinnyi w'igitangaza nuko yablotse umuntu witwa Vitinha na Bruno Fernandes bakoramo Portugal, yarabacecekesheje. Umwe ni umediateur mwiza wa Paris Saint-Germain, navuga ngo niwe uyobora mediane ya Paris yose uko yakabaye, kandi reba ibintu Paris koze muri no myaka ishize ibiri. Undi niwe watanze assist nyinshi muri Manchester United, nawe ni dictating tempo Manchester United, yabaye n'umukinnyi mwiza wa Premier League, yarafashe arahambira arasinziriza arororosa kirayigishura, aravuga ati mujye mu mugongo muri abana bato cyane. Bombi ari babiri kugera ubwo basimbuje Vitinha hakiri na kare, bikoze imbere bati murapfuye kera ko mwigenje, reka tukurebe ahuye na Real Tielemans ndetse na Kevin De Bruyne. Nabo ni bamwe mu bakinnyi beza mu gukina umupira. Umwe yamaze kugurwa n'ikipe ikomeye mu Bwongereza, Manchester United Yuri. Undi ni umwe mu bakinnyi beza babaye mu mateka ya Premier League bazi gupasa, KDB. Nabo yarabacecekesheje araryamisha yigizayo. Nakubwira abakinnyi bakina muri zone ye. Nyuma ahura na Michael Olise wari wamaze abantu bose ewana afata kazunguza abantu bose, kuko numero 6 n'ufesinga numero 10, kuko aba center back abasefesinga numero 9. Bivuga ngo bahurira muri bato ya mediane, nabo bantu bose ndi kukubwira ba Bruno ba Olise. Afata Olise aramucecekesha, Olise baramusimbuza. Kuvuga ngo match yanze sohoka Rodri yakumize. Batareka azahure n'agapepe k'Imana Lionel Messi kazahindura ibintu. Agapepe Messi yarari muri role ya numero 10, yamucecekesheje aramusinziriza, no shot on target mu minota 90, very quiet nk'umwana mutoya araryamisha. Aho bita Messi imibare ni mugoroba iravuga iki? Uyu mugabo ntabwo yakinnye iminota 120, yatanze passe 40, umushyize kuri ranking yabaye umukinnyi wa 10. Ubango yabaye umukinnyi wa 10 watanze passe nkeya Messi. Yego. Total carries imipira yabashije gutwara kwa gunda dribble atwara. Yatwaye imipira 14, yabaye yari ku mwanya wa 7 w'abakinnyi babikoze gutyo. Total progressive actions ya bikorwa bizamuka noneho bisa nk'ibisatira nk'ibiteza danger kwa adversaire, yabikoze 6. Lionel Messi yari ku mwanya wa 5 mu bakinnyi bari mu kibuga ni mugoroba. Total defensive actions kujya gufasha defense ukavaringa imipira yabikoze 3, yari ku mwanya wa 15. Involvement in attacking sequences, bya bindi wavugaga none byo gucecekesha, gufasha abandi mu gihe mugiye gusasa inshuri imwe gusa yari ku mwanya wa 8. Involvement in build up, muri build up kujya gufasha abandi kubaka buri bw'imikinire yabikoze inshuro 13, yari ku mwanya wa 10. He was very very quiet. Yego. Umuntu yaramvanze nibaza gukuno iminota ndi kureba atari iri muri studio hakurya. Zigira impamvu misenza na interview ya Messi nuko nyine warukomoje kuri Leo Messi. Nanivuze kuri Messi ni mugoroba, urebye ahantu yabonye umwanya mwiza ni mugoroba ni muri total progressive actions, yabaye umukinnyi wa 5. Ariko ubundi yari bere ku mwanya wa 10, wa 8, 10 na kangahe. Ese ubwo murabizi ko mbere ya match ari we mukinnyi wari uwa mbere mu gukrea mu creativity mu kibuga. Niwe wari ufite, wari kuri ranking, wari ku mwanya wa. Yahuye rero na Rodri mirarangira ibintu birakomeye. Amugusha hasi. Rodri nta muntu n'umwe wigeze igira cyako. Umwe mu bakinnyi bavugwaga ubwo twerekeza mu busatirizi noneho yitwaga Lamine Yamal, ariko rugaje usinzi nimba bemeranya n'abantu, yaba ari abasesenguzi twari kumwe mu ijoro ryakeye, yaba ari abandi hirya no hino, kuko natinze kuryama ndeba abantu bose ikintu bari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Avuze bati Yamal yagaragaje ntago ari byo twari tumwitezeho muri iki gikombe cy'isi. Yamal ntabwo yagize igikombe cy'isi cyiza, mu mikino 8 yakinnye yatsinzemo igitego kimwe gusa, nta assist afite. Icyo yafashije Espagne gikomeye nuko niwe wakoze dribble nyinshi muri equipe yabo, yakoze dribble 30 muri match 8, kwa kundi utwara umukinnyi ukamucenga bya nyabyo, ukamugeza nyine muri zone ushobora gutangamo umupira kandi neza cyane. Navuga yuko ni kimwe mu bintu nyine akeneye kudevelopa, ariko ntabwo ubwo ndavuga ikijyanye na scoring
rate ye ntatsinda cyane ariko nko muri Barca uyu mwaka yari yagerageje muri match 28 yashoboye gukora muri La Liga muri 38 bakina kubera ko yagiye igeramo ibihe byo kuvunika yatsinze ibitego 16 atanga assist 12 urumva ko n'uruhare rw'ibitego 28 muri appearance 28 muri La Liga sezishize ari kumwe na Barcelona niyo mpamvu yabaye MVP w'ikipe wa championnat ya La Liga ari nacyo ndi kubona gishobora kuzamuha amahirwe niba ajya kuri Ballon d'Or yego na ba Rodri barimo yego na ba Dembele barimo yego na ba Harry Kane barimo nanjye ngo nimurengera kuri Ballon d'Or ntutekereze ko ashobora kubura muri batatu reka mbigusobanurire tugende gahoro ariko kwitwara byo none se ninde bona waye mangu umuntu uri kubona Mbappe nge nokuri Mbappe nta gikombe ushingiye kukize muri Real habaye iki igikombe cy'isi yabaye top scorer World Cup biragucitse na assist vuga ati ndacitse yabaye top scorer ku mugabane w'Uburayi bwose uteranyije ni ukuvuga ngo we wayimwera kuba top scorer kuko nta kindi yakoze uyu ntabwo abaye top scorer w'Iburayi top scorer w'Iburayi ni Harry Kane top scorer w'Iburayi ni Harry Kane muri Bayern ufite golden boot ya Europe ni Harry Kane abantu benshi barabiconfuse nk'ubu Harry Kane afite championnat y'Ubudage akajyana n'igikombe cya DFB Pokal cy'Ubudage akaba afite golden boot y'Uburayi akaba aronye umwanya wa gatatu mu gikombe cy'isi Harry Kane nawe ubwe muri numbers ari imbere ya Mbappe hanyuma hari Lamine Yamal afite igikombe cya La Liga cyo gikombe cya La Liga navuze contribution yagizemo ibitego urare mu bitego 28 yashyizeho rekoro yo kumukinnyi wa mbere wo mu Espanyol ubaye umukinnyi mwiza w'ukwezi inshuro 3 mu mezi 10 bakina sezo yaba umukinnyi mwiza w'ukwezi inshuro 3 mu mezi 10 birakwereka ko yakoze ibintu bihambaye muri La Liga rwose nemeranya n'abantu bose ko Lamine Yamal ntabwo agize igikombe cy'isi cyiza nanjye ndabyemera ariko ikindi ni nyine ni champion w'isi icyo urakigerekaho ntabwo ukimukuraho kuko yagitwaye hari Rodri nubwo muri Man City nta kintu yakoze ariko yaho umukinnyi mwiza w'igikombe cy'isi kandi barakubise amakipe yose akomeye Mbappe we ntago arimo abo batatu cyane cyangwa abandi nanjye Mbappe sindi yo pe batatu ahubwo Dembele ntimumusige kuko Dembele maregre y'ibintu byose batakoze byiza mu gikombe cy'isi ariko byibura afite treble kandi batwaye ibikombe byose yatwaye Champions League atwara championnat atwara n'igikombe cy'iwabo ariko cy'igihugu ariko noneho anagize contribution ifatika muri iyo mikino ya Champions League wenda na Mbappe muri abo batanu wamutekereza Ballon d'Or y'umwaka ukabona kujya gushakira muri Fabian Ruiz nta n'umwimerita oya hari uzaba yimerita ahubwo nta wigeze yidistenga warusha abandi bikabije cyane oya kinye igikombe cy'isi Lamine Yamal urimo uravuga imibare yo ariko mu gikombe cy'isi yaraguye Mbappe nta gikombe afite 26 z'ukwezi kwa 10 tuzamenya uwayitwaye ariko ntari kure yabo ngabo reka